football khovela ball thiam chungchuang tak amel ena tlom taksi a thiamna ero khovela a aya thiam anom lo ti khophiala an soi Brazilian Ronaldinho hi kumsang ka zakwa somriat Mars ni somni pakhat khan Brazil rama Porto Alegre a alo pianga apa hi Joe Moreira ni in anu hi Miguelina de Assis ani a apa Joe Moreira hi footballer thin ni in anuwa iron welding lamti in iron welder ani chunzoma anu Miguelina hi cosmetic lamzuarin ain lo thin thunga anuwa ani Jack Bernards ni in full time in nurse ani nu hian athoka hei baka hian Ronaldinho hian mipa anei Roberto chu footballer ani boka chutiang chuan an chungkwa chu chungkora thei pakber lutuk ni lovin infiam na ngai na tak mani to ka sum thok chok theu an ni a an chena mun Porto Alegre then omchia ero Brazil rama khore thei berle kho sakhar satna berte jinga mi nia an soi thin ni in chu khwa chu tuna Leeds United player Rafinha te chena ani thunga Ronaldinho le Rafinha te hi kho in then om an ni tina ni chu Ronaldinho hi apian lima Ronaldinho tia aming hi phu ani lova Ronaldo de Assis Moreira tia ming phu sakni in khovelin asia dan Ronaldinho ti hi chu anuwa aput chawani a anu le pa te ba ka a u chenin sum thok chok theu ma se an lak lu ero atam lu tuk bik lova kho sak thiam tak chung kwa an ni bik lo nen Ronaldinho te chung kwa hian sum le pa ya har sanna an to fo ba ka chena in het po an nei hlei the meu lova chu tiang chung kwa chuan Ronaldinho hian anau pan lai hun hi hanga apa in football cho sana Asian dang dapa welding lam alu chil nuwa heti hun lai hian au Roberto chuan football alu chil meka professional club azoma chung kwa choi kang thei turin an be seina chu au Roberto chunga anu le pa te hian an khat lian em ani Ronaldinho hi anu hian aduat bik hle ti thei tur khopin anu hian aduat zual bik hle a ama pon mamis boy ani hi aphalem lova football a hlotlina sang tak achan theinan a phena mi tangkai tak nia soi thin a unau nu deji ai po in anu hian angai saka an chung kwa chuan duat ron berani a unau pa au Roberto ero Ronaldinho ai hian kumsom lai na upazoka hei wang hian Ronaldinho an football pet nuam ati tir no pangte alani lain au hian experience tam tak anei man to a hei hi Ronaldinho tan chuan ma som na ti lo phal rual ani lo au hi Brazil club Grêmio a youth team a talent nei thaber pol ni in ama ba ka eng le thina sumpo a lo chuak ve nual mana ma se van duai thak takin kumsa ka zakwa songret pakwa January tha au Roberto hi training na atanga a ho chu an chung kwa in a kumsom pariat lin chamle anu le pa te nei champha an lom na an pa ber chu swimming pool a cheswalin thi chhongin alo le tera an va mu meu chuan an chan man talova apa ber chu aboral ani ta der mai hei hi an chung kwa chuan an tuar na hle a Ronaldinho hei chu kumriat chau alania a tuar thiam lo zuan le a apa hi a idol angai san le kong engkima a thlamwa na berani a chutiang khopa atana poimo apa aboral nu chuan atha anun phung po azoi pha hialani ti chuan pa bertel lovin chung kwa anin enkol zui zela a u po chuan chung ko enkol chu a ma zong ain amoa alana sazuala sumpo tamzo ka thok chuak ve ta zel bokin mase football a hlotlina thuk zok le ape se ang aton ma in a u hian a khuba liam na tak mai anei ta hlau maya he a liam awang hian footballa a career zong a chet pha ta vek ani chutia a u an chung ko ingha fak ber ingha na tlak ani tak lawa chuan an chung kwa chuan Ronaldinho chu football hanga an chung kwa siam lian thei tura be sein Ronaldinho chunga chuan mo phuna sang jok ain ngata a ama Ronaldinho hian football atui em bok nen no pangte ani lai atang hian au Roberto kai hroina hnuaya nitin training nei thinin au in liam puya tura tanga kum khat nuwa chuan Ronaldinho chuan au in football zin kong bulatan na Grêmio a chuan youth team a khelin bulatan ta a au ai ma in heta hian no pang mabak engzo ga ngai ani ta hialani chutiang chuan a thorim na ba ka a talent thatak chuan Ronaldinho chu atilang sar chak le a kumsari mi lek ani lai atang to in au hian mumal taka ka shwain one-on-one training te skills sang ba ka check sang te chenin au hian a zirtir zela Ronaldinho hian a sei tam tak zinga pakhat chu au Roberto hian nitin ball tum zanga a setlin tir si a hetianga ati tir lai hian au hian en rangin akal son san ngai lova voi zanga ball a setlin nuwa chau thil dang ti a phal sak thina leya le boruwa ka ball khoite
body move rang te la dribbling skills te chu kumsari mi lek ani lai atang hian au in ni tin regular takina zirtir thina chutianga discipline thatak nen au in a kai chhoi thin lai chuan athin hi arim ema atap thin ema wang chuan au laka po chuan atitam na save thin le ni turani mase apuitlin nu hian khang hun laia hriom ti chungchunga au in a zirtir luizel na kha a hlok na le a thatna a mu fia thu a sei chuak ta hial ani Ronaldinho chungchang soya mitha lo lang ha thin chu trick sang flip flap anti elastico anti bokte no look pass te focus te joga bonito dribble le trick tang tak alo lang ha thina hang skill sang te hi kumsomatlin ma atanga ani tin nuna betlat anau ni dai to a anau panlai hian football ain futsal ain mang thuk jok le ngala futsal atang hian football ain chuan lut le ani Ronaldinho hian au khelna thin Gremio football a khere bultanin Youth Academy a chuan heti hun lai hian mual tha po an nei bik lova an khel mola chuan corner pe na lai bora chau grass omin abak zong chu lei vek ani a chutianga tang chuan Ronaldinho hian football hi thu zokin a lu chil chhota a kumsong pathumani meu chuan match khada go somni pathum te meu akhunga Brazil rama most talented youth soccer player an thlang hialani teenage level a thaber ti theisel tura hun aman chhozel la hian anram Brazil point under 17 a ramtan in lan turin an kawa Ijiba nei tum khani in hemikuma hian Ronaldinho hi best player an thlang zuya anu reilo te a football a zirmek na Gremio chang professional contract je puin Gremio hi Brazil rama lom lo le zwala asiam le a ama awangin aom na team hian ngai event an lo na sak le a alar ba ka alan sar tak em awang chuan Europa Club lian tam takin lak lo tumin an hel zui boka anjinga hian Arsenal po telin Arsene Wenger khan lak lo tumin alo hel na sathin le ani ome kumsani pakhat alawin her chome chuan French club langsar Paris Saint-Germain chuan Euro makta duai nga in an laluta PSG asom chan perpo au Roberto an Paris club hi zom tura thu aron wang ani a Paris club a khela hian ama zong ain khovela alarin alangsar chakle zuala sangni pani World Cup anram Brazil tan ko ne zui le in hemitum hian khovelin a thengir to lo tur 3R santi Ronaldinho Ronaldo le Rivaldo kan huani kha World Cup no moi po an choi zui hiala Ronaldinho an England laka free kick goal ro puya khungpo voini thangin khovelin ala tuipui ta zel ani PSG a hian acham rei lo le a sangni pathuma Spanish club lian Barcelona in an la lut ve le a hemitum hian English club Manchester United in lak lu tumin an hel na le a English club zom hi ama po in a hre vaklo masea u Roberto in Barca zom tura aronangin Barca hian akal ta zo kani Barcelona hian jersey number 10 tilang sar zual tu le tilu zual tu ani le a Barca hi kumsani panga sangni paruk season a khan kumsong palih nuwa Champions League title an lak masak per ni turin UCL trophy a choi puya Barca tan hian no moi choi thei ang chu a choi kim tia soi thei ni in elna khel puya champion no moi a choi pui veka chutiang khop chuan Spanish club a hian aro puin khovela apera ain lang kai ta ani Barcelona hian player poimo pera khovelin angai lain Barca manager thar Pep Guardiola chuan Ronaldinho hi a thlau thatiti taklat maya tima ama angin anget lo chhota le maya hetia pepan an nol titi chan hi thil dang vak ni lowin Ronaldinho chu khelmol pona a khosak dana wangin player no pangjok Lionel Messi le miyang tetan Anton tu thalo chhop chok tuwa Pep hian anga ya player no pangjok te thunun a har sat pha alawa wangin ahun laya social lo tak ni chungin Pep hian hoisen takin tima player poimo berti ngam Ronaldinho hi aomna atangin anuk niam luita a tichuan Barca atang hian lung oi lo tak chunga chuakin Italian club AC Milan azom le a AC Milan a hian hun rei po acham man lo anung to zonga akal tranta ka wangin anram club Flamengo a ainson le a Brazil club vek Atletico a huna man le nuin Mexican club Querétaro FC a te a khel zui le a hetatang hian Brazil club vek Fluminense a khel le in hetatang hian club nei lowin aom zui le a club nei lawa hun rei tak aom nuin sangni som pariat January thla khan football a chaw san thu a puang ta ani Ronaldinho hian Barcelona a awang lai hun aro pui wang lai beramanga anuwa khelna sang te hi chuan beseya phak lo chhozela kumtam tak ani thlenga ro pui taka khel thei tura ngai ani lain khelmol pona nun athiam tok lo na chuan khelmol chunga aro pui hun chung ati toita ani Ronaldinho hian party alom le a khovel huwa pa party lian le langsar bol lo le nom chen lama atal tam le
hemi awang hian khovelin phak bakin atlan hiam ma a beise angin aro puina abel cha tam thei ta lo zoka thi hlawma tum khat om to bokin car accident atoka anuba dei lom tura an khwa a ho chu a personal driver in motor khalin an accident pa lo maya hemi tum hian khovelin Ronaldinho lam anga event thupa van nei thak takin tuma liamna nei lovin an himdam hlau ani Ronaldinho hian tlereu le kar man to sum le paya khosak ho sakna angai na hle a sumpo a thok chuak tam nangiang mai a u le ai jen ni bok Roberto khan Ronaldinho sum tho chu atang hian Brazil ram le Ronaldinho khelna rama sum a khol trewa text choi ngai angte pethalovin sum khol tam adu luata Swiss account te nein sum tam tham tak a chebrel treu maya hei hi thu nei tu lam chuan chui chuakin a u le ai jen ni bok Roberto hi jela atan pha ta hialani Ronaldinho hian khovela company lian tam takatagin dollar makta duai tam tak a hlo chuak boka anthil siamte faksakin khelmol chunga mai ni lo mol pona alak lo ringot po hi makta duai fe ani a ahun lai hi chuan a ho sa hem hem le ani ti tok turang chi kha Ronaldinho hian kumsani pani kham Brazilian dancer chherau tak mai Janaina Mendes tongin sani pani World Cup level khan ankara in du ton na piang thana ti chuan sani panga February tha khan papa an nei zuya an fapa minga hian apa boral ta hing choin Joe ansa ani football a khel chung hian khovela player lotling berte huanga ain langkai phaka khovela footballer thaber te hena lam thin Ballon d'Or kumsani panga khan dongin the best FIFA men's player award po sani pali le sani panga khan azoni ne lo dong to a under 17 a player of the year a thlan ni to bokin South America a player thabera thlan ani a Brazil tan World Cup no moi le Copa America no moi choya club tan po Barcelona chu domestic tournament a champion pui vek baka Champions League trophy a choi pui boka AC Milan le Brazil club Atletico te po Champions Trophy a choi pui le boka mimal le ram le club angin hotlina sang bera chang vek theya soi vek sen po ani lo zo heng a hotlin na te hian aro puina ati sang zwal le ti chu khovel pom dan ani ta sel bok ani fin nga le inchi som le achan vea sang football khovela bol thiam bera soi Ronaldinho hi aro puina kan soi pia lama hian a hring nuna enton tlak lo na po aum ve nuala ma se chu lam chu da thatari ila khovel hian footballer zinga tunge thiam ber ati chuan Ronaldinho ti hi mitam tak chhana tur ani zel to don ani